Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Di segmen ini Bang Robert TV akan menjual tanah, guys. Dan inilah spesifikasi tentang tanahnya. Dijual tanah lokasi Lamdingin, Banda Aceh. Luas tanah 8.376 meter. Seharga Rp800.000 per meter. Bila berminat, hubungi Bang Robert TV. Dan kita saksikan video klip Bang Robert TV. Seperti apa video klipnya, guys? Check it out. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one right beside you. It's where I belong. From this moment on, from this moment, I have been blessed. I live only for your happiness and for your love. I give my last breath
Sampai jumpa di segmen berikutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.